باتاشا به آخر کاماشقا تشتونه هري فرناكي ولا بری باش بو اما ای سال نباشه کج نمایی بعض ور برچیه پر هب مهدن جرامه بقده همه حیوانات بفروشه ما بخوا فروتیه گاب هایه جاب هایه هم نکار خودی کی سال مرعا نمایه و جرا پس نمایه جبر زرار پر بونه دیا ملا دا پس نکار خودی که مرعا گون نمایه و قرآن غیر ملخصیه جراتون وشماتي لما زور بيه زعمتا شماتي دابر بيه اما 5 سال دكم اما با 3 ساله دا شماتي زعمتا پر بيه 2 سال 5 سال بری پر خوش بود صوتاش تونه بود حیوان تیر بود تنظام شماتي دكم اما ایسا زوره شماتي پر زوره حواله ما گش دفجه بردان باران نهاد حیوان پریشان بود اما حیوان خودی که جانا به همه ایده میگشی بروشی میپزا چون که هم نکارده خودی کن جیرتونه به همه مکراب جیرینه شماتی پر زور بیه بر زرار پر بونه و قراله غیلی اخسی دا کسی سا شماتی اجناکه دبی گند گشیده هاو یک تن شمان از تنیمه باشقا شمان نمان گشد ملا هر کسی شخواه بپزه خواهیه شمان دا شماتی ناکه در گدم بشغل ببران ارزانشی ببران شماتی ناکم زحمتا شماتی که پر بیه حیوان زرارک چی به شماش ده درنای حیوان جلوشی کم بیه ذاتا کم ده به واجو گند حیانا نزگه حضب پزی با محکرش چیه مش شخصی خواه مپزه فرود برکاب بها و جه بها و مپزه فرود حیوانچılık ایسال پر نباشه خود تعالی بارانه دای قرآنlık برچیه و زراعت ناتیه yani ne ce ne genim ne istişki ne atiye o vay millete mepez froşe yani tiştüneyi o kila ce sekalat parayı kila kayıcı haysede yani millete mepez froşe yani vade devlet yardım ene ki ve hayvancılık ve bikadı yani isal ve bikadı o barakan nahat o merhey ne tüneyi ceraka tüne cev genim cinahatın ceyşana cehey ve kilo sekalat kayıcı ve kilo milyonuk vay gündiye mepez froşe yani o da devlet yardım ene ve hayvancılığı bakadı vederi. Baranlı atiye o da devlet yardım ene ve hayvancılığı veri bakadı. Yani hem davarcı, pezci ve bakalı. O da kilacı hepsi abi kezdik abi kare. Gaj bir yekeyi. Ona hayvan birçi, ana hayvan tünleri ahid xu. Vay kamera dert ahid xu. Yani millet perişan halinde. Devlet yardım evi köy Erdemeci gazine yani istifade em nabinin. Yani istifade bu ki destek bir damen ne kamame bu yani. Yani mazot gübre tişik bir dana ilacı hayvan acıdıcı yani seri golük ede ses de kağıt her ilaç ke şuşak ke peseydi karın. Her mehi ha. Yani bir kurallığı. Yani millet perişan halinde yani devleti umut ki yardım edip ki. Hayvan zayıf çımal froşe. Çere tünü. Kat tüneyi. O cev gelim jinati baranati vade tüne ve o milledik abi kırıcı kuvvet tavan tüne kilacı sekata ve çav kare. Kaji milyon ki o nadir meji nadir ama vala kirene xudiye somtaşe vanale navroşen ve haber ki her çara ve her çe millet jual durmen dara hedit peze xad froş. Davar it froşen. Mesela bir bilici yani davar ne boğaj ya pez 3 milyon hati 2 milyon. Yani keza kare. Yani becili koy bakadı. O ida kurbanı vakti yani milendi kare ve hayvanı bezili bir kuy cehbede ve kaybede xudi bke. Şu ida kurbanı nizik may. Şu haj gerek devlet yardım yapke. Gerek yem bede, gerek cehbede, gerek perabede, gerek kuvvet bedvi milleti ne kadı. O da devlet yardım ene koy bakala. Yani bir memlekette Kürdistan'ı hayvan namini. Yani nevi gündal her deri.
çok bajarı Kürdistan'ı her komple hayvan dıkkade. Gecima pez ve ardın arcinati pez yemi vroşun o tünem her xabateci. Yani geçimci perişaniye. Kilana yani havana sekat pereyi. Yani icber ve yaşa korona virüsü yani millet nar der iş tüneyi. Millet hündür perişanı. Yani icber ve nehoşi kan nikar her xabatı beri millet şu Antalya, şu Ankara, şu İstanbul, şu Humali dikir tani dikar. Evaj kadiyay. Yani ev çalışma kadiyay. Vay to ana dili arda ruyt axed xo. Vay kamera dart xo axar ruyt tüştüne yani pes axed talesi xo. Gerek devlet yardım acaba KK'ye ki yani gerek kavati destek hem xazın. Behravi biz yem kay gerek devlet yardım evi millete xarbik. Leke hayvancılık qade. Quralık yani kemti per buhayi. Yani isal cah seqat sal çün biyaku çarse bu ana bisaj nadir me. Kasal çün be pesedi bu ana be haysedi cinadır. Yani hayvancılık şahine qade. Nقول شيء سال seqat. Saçun çele bu halki yani ne dahi şu merayı be halas bu. İsar bir çele üstüne. Yani evdümme pes bir çi yani. Kurbanlık fiyatı bir o adı fiyat ziyade bir yani kav millete çav bezli ki hayvana bir khudi ki evayı. Yani o adı hayvan bezli ya millete çav ki o fiyat ci ne ziyade yani fiyatı kurbanlık ne euro ne ziyade. Yani ne ziyade goş arzam bir. Şber kurbanlık goş arzam bir. Ana millet hayvanı kavi khudi ki hem bidi bak her sal. Bir memlekete mec hayvan hazdı ki o adı ki yemlik bol buna hayvan ci kurbanlık per bu ha. Şu her deri. Şu İstanbul, şu Ankara. Ana ve bıkad. Ana haydi diyor kadar ve bıkad. Gerek devlet yardım edip. Behravi ha. Bir kaya, bir cebe, para gerek kişi. Tapiye mectun, ana devlet destek mesela ama tişkituni. Am lesa hayvancılığı ve ziraatçı ardı ma bikire dedim ha. O pişki isal elhamdülillah Huda Teala ve ani selime yani hamş Huda yani sucemiye ne Huda haşa يعني حيواني ما برتشي ماي قايا ما تني جهي ما تني نفقي ما تني تشكيناتي يعني قال لنا ما سربز وزرعتي باش قد قال لي ما تني يوصل شو باش بيوصل تني بتون تني يعني سنكي ما انا هبنت تني وكاوي ما باجن تشكي ما تني يعني وحيوان تني او جيره تني كوشتن برتشي كيلا قاي واي بنا حفصه حيث مليون كيلا جبر 3 مليون تو في فروتن جناد الماء ولا دعوه بهاي بيه سقاد بيه سال چون ویچای ما طور بيه بحشته کاتی کری آنا و برد 105 کاتی ما کلاجه سال چون ویچای به یک و 300 کری و بسیاجی نادن ما جنب سال چون به یک و نیوه بو آنا و اوجی برن السیا يعني فيات سقاد بيه يعني و تنيجي كم شو بكنا مثلا ايرو آنها کیلاجه 3 میلیون یعنی ام حیوانی بچی بدن یا کیلا گوشی گیریتی مثلا گوشت برخوا مزفتار کیلاوی جانلی دال بازار 27 کاتا آناتی 23 کاتا تو بالا خب جو تامیا زفتانی 3000 ابو آناتی 2500 2200 یعنی این بلا بهابی کیلا کای چو 800 900 کیلاجه چو 3 میلیارد بچا حیوان نما در دخکی حیوان چه خودی حیوان پریشان ده یعنی و مجبوری تفروش يعني حيوان بقلع يعني انا ما برسوي قندي ما 3000 بس دي انا حزاري بي زياده بفروت بلكي تو ياري بفروت يعني مثلا اي ما حيشتي حبازي شلعبي مجبور بفروش زرعناتي ايمي يشتني برشينا بك يعني زراره يعني ماجي طبي زراره ما زراره بيفتنيك مثلا كيلا جاي روسي من بحيواني كحيوان چه درخه يعني تشكي در ناخكي قران بينوني ام خوازن يعني حيوان ما هيك يكسلميش ببن ام خوازن قاوجه كي ارزان به يعني مثلا يرو كيلا جا 3 مليون يعني ملت پریشان ده يعني نکار بکره يعني گلک جیانا جوان لازم نکار بکنه بلکه داوید هنگ ارزام در زاجی نبرو بخواد يعني نه بارو که قربان عین سال چونیم برجی بی قیامت نبی يعني سال چون بچو سال ده برجی بی قربان قیامت نبی و یم سقات شرقات بیه یا دور ملت تبت کتی تب يعني وقبلی حیوان چی مثلا این سال و سال آن باسن مربی اشترین شبرکی بی گندا 3000 پس دیدی 1000 حب آنجا تیر ببینی ولا گلک وام فروتن يعني اما میگه بفروش چون نقول کمیش کبینی اما حیوان تنناتیه زرعناتی کاناتی جناتی مجموع می بفروشن کمیش هف کنشی مرچی چهره تونه يعني باراناتی قرالق يعني مرعی میشتش دانتون مر باشن مر نه باش نه يعني مرحمونات تشکینت بو مرتونه کی قاضی دولت هنگی یاردم میمر که دستگی مده هنگی فیات جدینه هنگی
سری حیوانا yani هنکی جه بده هنکی کایه yani هنکی فیاتی مقاطبه هنکی yardımı koyular بکی yardımı ne ki perişan ben yani hayvancılığı o nivi per her yani zaten devlet ser hayvancılığı yani hayvan nivi her kani devlet çabuk yani destek gibi destek gibi göre hükümet destek gibi destek ne gündüye perişan be yani هنکی destek var bu karbe هنکی خودی کن hayat ve sale der bazı yani yani destek hayvan dahi 25,000 26,000 dahi او حقی علاج وی درنا خلاص تو یه میشه لور بیلی yani gerek hinki devlet dest bavi yani kolya bavi millet kişi yani çağa dest nabıcı ve hayvancılık ne bir per her yani millet perişan mı ana güç kedi tatil yıkaya bütün hemen o kila kaya cerdi ben hayset kağıt hafset kağıt ya hayset kağıt kila kaya kanıyor çoğu hayvanlar ne kila cinsi hazara hayvanı çoğu da hem ne mer gere endik jotamiye 5,000 abone yani gene 5,000 abone hero jotamiye 2,000 و پیسه 2,000 کاری خودی حیوان چا بکره yani ne kar کرک yani hayvan بلاش البر یمو کای حیوان بلاشه مثلا هي ست بزی هي ne kar جر کای جاب کرد بیازه بفروش حساب کن yani çağa حسابی الهف در نه yani قاسا سریوی جو کاوی در یو چاید بیاز تعبیرام بیازه بفروشم بره هر yani gelek insan frotunji yani devlet desteği ne de insan yardım ne ki hayvanı bقلع ve kuralığı ve bقلع yani mesela ana mı goçum o 3,000 pez vi gündeyi 2,000 ancak bimin yani 2,000 her imma da 2,000 her ve millet perişan yani o belki 10 mala ziyade frotu يجي حيشتي مال 10 مالي و فروتيه belki يجي مجبور بفروش yani